Okay, may adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Today is kuan. Today is a Friday. Meaning Friday. O naay kwarta guys. Pwedeng mag-soloy-soloy. O buhay kwarta guys. O yun, malatupan. Bitaw tinaglan. Basta natay kwarta kay kuan. Pwede man tayo mag-soloy-soloy. Ito guys kay para upside gusto. Pero hindi siya na bang di makuha guys no? Sabo. Okay.